ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day ta at tao. Adala nga rod sakit nan, kasta pa'y ti ugali na. Kabutang ko nga asitgan ang mga nobarsaken nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungot ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawin na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama di siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana na tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di dinamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo kadi. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di kawat la makasarakan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat samot ti makasarak iti trabaho. Adda imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nang. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Bak nang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kahit yasinag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa ni Kwadalolo kan Lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat, ti kinalaing kan kinatar mo. Tadamat sakit mo ang leukemia. Agyaman ka kit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi sakit Tama bayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka manlangan. Ti manawan ti awanan bain nga agom. Ngam... Oh... Apay ngamin anadaanak iti kastoy sakit. Manong at hapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agaplay iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunag kanta kaduaan ka ijayan ni madam. Agyaman manang. Imbag maanong samti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Manusam nga ta ti trabaho nga apaplayam.
Amangan no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanusak ti trabaho, madam. Malaksid laang mo, agdangran ti aywanak. Nulakat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akas suweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruamak iti rigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras apa nagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aisa iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay ko mata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay ko maading ka. Kaday ta ti ruwangan ti kwarto na. Anuray ka, talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Nasamit ka day, sir? Ay, suray. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mo't gayam adi na amot ti aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan ko nga amot aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umiisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just ke ka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwana. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yan kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na ket sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laang tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing ama ka isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag ti tulang, sir? Kunak mat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko to'y nabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kaya tikaskan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yu ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kaya tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kaya't mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso ken ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir.
Nabayag ka din akatulong dito, manang. Nabayagan na. Manon natawan ko dito eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang. Ay saan? Nasing-singpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan, iti sirok ti kayo. Kasjay ti aramid na. Mapan uminaw mi sirok ti kayo. Andalat taarak ni lang misaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo no tultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginaggatang mo nga agas ko. Wananang, amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak, taimbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag man anak ko. No kastoy analam, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko. Gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, anak? Pasensya ka yun. Ngam sa anak nga agbayag. Ang mga nooda ka sa pural ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma ani gatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulat ta nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apoko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan pa nagtalak na iti agas. Saan matkat niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta kamat. Apay nga anusam ti desperado ang masakit. Imbaglangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Ti kunak, sir. Aramatek ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon nga imbagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Sige, dita kayon, sir. Pinanawan na kon ti sinalbag. Tangsit mo't day ta babae ah. Nagtured kan anang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasanukot bastos mo't manang. Hoy, babae, kunakiting kanyak. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano papanawan na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mo ni Sir Larry. Kasano kumaan naturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jaymat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkas ang muton. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kung akman, no pimanaw kan.
Anyapay lang ti araramidan ito eh. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy ka no. Isuntumot lang amatayang. Gasto kantuok tanasakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbalin na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipud na amuan na nga da sakit na leukemia, maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naagasan da kuman ati sakit ko. Ibaga dakit din, ngagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang nga matayak. Gasto kan tuok, tanasakit ka numat. Pagkwartahan dalang ti tao. Nga maadamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya, kukuhanak mo nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot ang pa'y. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't ang nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag ko na amanang. Iti kalabas kat basit lang aba nagkatagungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga agpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y ang maalukoy dagiti bus tayo ang agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asan ang makmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga aramid na. Riniyawan na kayo kanimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako nababapan iji ayan? Tadyak kayat manen ti makangeg itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti ungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kunan ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Ha, makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kay-kayat kayo ngamin. Day takat ti kay-kayat ko ken ka, apo.
Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkuleng ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak ijiigit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko manudida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry, idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao, ngam gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbagat ti doktor na, ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nagkasasaw kunak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na ita planggana. Ipan mon samat ni ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanak ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabaramot gayam. No apay nga minan di nakayat yagyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko ididaytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas ta tilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Hoy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumet na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kanilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rombeng nga awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan oras ma. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga min apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalakak mo't kan ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mo't alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka babae. Makamuka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam no umisam ka, sir. Ngam, no agong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kaamat. Iso saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito inang. Da kayo kit di Kumusta nga iti marikrik na yo sakit yo? Samet asimro ti asma kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mo't nga no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigur man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisam mo't na minsan idirinabak ko.
Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo ka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to paikit di, abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado ka dilaang ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang ano mayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat kadate yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat nga minti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo nga minarimwar. Sigod kat saan arum-rumwar day ta pasyente. Tawan mo't nga minti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Ah, Adda di ta ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. na, tumira. Kasano nga tatipan ng balas ko iti day ta babae. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag ajak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga matan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Oh, di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan dayta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngem no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat masawan. Kasano ti panagsagana? Tapno lang iti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lexter kan Trixie kunam. Rimwar ni Lester iti kwarto na. Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yo, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tatipan ng balas ko iti day a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka. Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur-uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no, saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige,
Panawan ka pa, itaad da aramidak. Na. Sinalbag. Awan samot ti umayon kanya. Nadya ba da caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan diti kwartong, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo, kinagura yun samot ten ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar? No, ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa'y nga imawag ka. Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak na pandita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kuma nga inaramid mo dayta. Umay kami inton bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya kun dayjay, Lester. Maawatak ti nariknam idi. Isoan na ibagam ti kasjay. Ala, umay kalat ta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Inkamutan nagpales, tayin tag date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita lawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawalaan ni Trixie tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kankwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sangal daw asimrek ni Trixie iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di ta utak yo dagiti banag anasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbiit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga.
Saan ngamin arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay nasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na, no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho ti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day ta sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kwan, agdaringungo ak. Apay adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isang ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ruti pa nakaduktal da, sir? Idi adu tilimitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susop ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo remedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naimbaga bigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam idi. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman ak iti panakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemo ak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Naialdawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ije kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggay ko nga ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? Noda ni Larry ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilugan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang-accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir?
Itaman pa'y. Kat sigud mo't amasapa nga umay mangala, tapatumarin na amasapa ni sir. Apay gay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pay. Sino tina-ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madama pa'y ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pa'y analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataangan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataangan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya ka diti bilag ja caregiver mo? Taiso ti tinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsak lata kasasao. No maminsan, datayo at tao, kat laisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay dito'y lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital? Wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo man. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dita ospital, doktor? Sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Agyaman ako iti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, lolo? Amang awan po ng impanti caregiver. Isa na idanon na iti ospital. Dita kayon. Tama pa na iti ospital. Amang critical, lola. Amang saan na madanon ni lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Amang nalipatan ng timangas ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita. Amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga min ti pasyente, kan medyo adagurigor na.
Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga manugot nga pa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umangangas ti tao, adalat na namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kayat ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit a marikriknana. Wan nga rod, doktora. Kat sala agpa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro matgayaman ti marikriknana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami kan ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday takanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, manganak. Ta sa anak mat kagtumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag ti negosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam, saan ko anangag? Ay, tiko nak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay nga rod ti gungguna na amatangtangdanan, no di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anyalaw na ti pagbilibam iti dadya a caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko Maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakit niya. Nagkakasmatan da ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki multi manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomikumak ita. Sana bali tadamot ija ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Manakibiyang mat na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko tamayat iti bagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan.
tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napandangarod iti ospital, adida impakada kada Claro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Kasanuno saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag kuno kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma. Tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may sa akin jay. Ha? Apay? Mabutan ka, sir? Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang tualis ko kanit Trixie. Ang dapat kami ni hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa amat taulom. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay kumang ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Yung kaya dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw. Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launa iti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mo ti nurse. Duha ti Trixie ang makita ka. Mabitlaang nga ron, sir. Tainak ibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kumadyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadagiti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao a makemo? Ay, kastagayam.
O sige, umuna ak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga no da masapul na. O sige, tas sumarunuak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti Kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na. Ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Oh, sapay ko ma. Tadanam nama amay magan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang ag-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado la unay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti Kemo? Kasla, nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Baka pa-stress. May mbaganak ko mga rudan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalait na. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas at araon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no ada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din ito? Ibalon ka o kada Sir Lester ken Trixie da ito, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Apay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver timangmangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Ang mga no pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilokon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Ti pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga tabirtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay ka tabirtudan, manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no sa anak ka makaawawid, ah?
Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arudan ako, tagin anaka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ka restaurant di Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko mga ibaga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasamak ijay. Anya dayta ang napasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, sir, mapanakon. Inununamkit din dagiti awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina? Apay nga awan sirbina ako na sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw? Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester? Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. Imay gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga rodan na mangan. Mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basaam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbali mo't siguro ti suron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak,
Impatag kulata ni Larry. Taawan basol na iti pasamak. Anya, tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada napanan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agdudumamot anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aiza. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang ku itay bigat. Awan damutan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailaan. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya, impanda iti ospital di nagadaw. Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat pinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry nga ipanggayam ni Nana Lucia dagiti prutas iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy tawan maten. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, impanda iti ospital di nagado a prutas. Siya ka pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat pinaggatang na kadagijay? Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti Ija Hospital. Anyak nakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, pa'y ti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw? Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kan, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat ti marikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipat munday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? Ay, no idi payla ko mga imanugutak. Iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok.
Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam. Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro na kita. Itala nga ron nga ingatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir? Apeng impanyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penang ibate. Adda ka di reklamom? Iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumat ken kuwa na ti pagrabengak akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ang ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Doc? 1. Ada umay ditoy ang mga kadag iti kasapulan ang maala ka ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Doc. Nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat ka ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Doc? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Doc. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo man. Maragsakan amang ipadamag. Amayat ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamot ken ka, Doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nila ngamin Lester tinaawanan hindi itinamnama, Doktora. Imbag ta nakumbinser yung matlaang nga agpaakas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, Doktora. Tsaka mo, no, kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat, no, da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, Doktora. Umayak man itadita, Doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasan da ija, Lola? Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Papanak iti ospital. Mayat kano ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapanta ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo.
Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital. Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir. Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Uray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta saanak ba ta sumrek inyo opisina kita? Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rodan ditoy. Una ni Lolo asaan na sumrek kita. Apa nga awan dito? Nagkuyog da ka ni madam anapan ni ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, dyan mapandapi na siya. Tiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan di hospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka man langan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taadda kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, Doktora. Imbag ta nakaawit ka matla ang anak ko. Kasanungay ti aywan mo. Adda namnama ang maagasan nang. Naisayang katon ti chemotherapy na. At da ka di pa'y iti ospital. Kasanunga ron ang nakaawid ka. Adda iji dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Nang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan ti nagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Huwan ka nung arod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko atumaran. Sana bale. Gatangan tayo dahi nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro. Tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad daawang amang manggag mo. Agsubliak manan ni hospital nang. Umayak to manan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayon mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kita kada kayo. Umay kalatano at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Nang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasaan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agasyo. Tapno masigod, nanang.
Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panagkunag kat awanan tinamnama na jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden danto inton maimbagan. Alangan a pagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samat tanda dyan nga inutil. Anya ti idaydayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apo ko ka, Larry. Ha, si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan matamok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Hey, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, no niya ter aramatab. Ti ko na, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Inkabil mo ka di, Ijay. No, saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan gamin itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di, nginted konken ka? Apay adamagam, no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon na makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romso aparikot, no kaskasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no naibatik ijay salas. Ayan nga tadadya kartib. Kita pan amin ka nagiti tokador kan istante. Nih, kanya na ito. Pasaak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ano na yung papel? Masaak man. Certificate of Adoption.
Name of child, Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akas ta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan niyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok ket pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga ta itatiramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsakanak, tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, katdakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. Nusaan ka nga may ijay balay. At daak pa'y laang siguro ijay nga agreriyaw. Nukas ta nga damakisaw kanyak. Takagurak no adamang ibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaung-ungat kamot ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag iti tadakkal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kadwan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ijabalay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka maet akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet daken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga amangan no maringrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karod na maringrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet dalolo kan lola. Ngam siyak naglablabesak kan ura dagiti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaan kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper.
Wan, idi nakadanunak dito balay, nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon ruar dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman ak, tanakapagpanunot kamitlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ijabalayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Taiso timang sukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir. Biglaan mo't day ta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan nakitsenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling araw, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adasa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayem mat ngamin ni Sir Lester. Gayem nan samot amin akaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga tang agpaisaw. Pagdamit nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panag ti driver kat kasangsangpet. Jak ngamin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mat nang imbaw na ken kuana. Apay ngerwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngam apay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko.
Anya nga tatimako na ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado mas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Sino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Ha? Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak da ito insan. Saan ngal alya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw ming awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alan dahil akong daway, ngagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta, pudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak a papeles, idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Ha? Kaya't mo asawen, amomon nga amponak, di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan. Un insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako unay ka na kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma, umayak mat ije balayo. Oray, umyan tay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar, ang mabalin na pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo, iso anak paagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikari ka di ti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Syakit di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda ka da kayo dayta. Kidawa ka. Adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiawag yu kanyak. Apayakas dito imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam.
No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan nyo ka di apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nula kat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no addapay la dito'y aruman niya, wadi pa inaimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin nayat da adwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmatan na, Trixie. Anya ka di pa iti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako unay, Trixie. Duata matlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matlapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami, insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman akit panang pilim kanyak. Ikaret, agbalin at anasimpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasayat ang masakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't anasaya at akas kada kayo, insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas, ad-addan ti kinaturay ken kinaulpit ni Don Esteban, idinamuan nga aginaw manen ni Lolita. Kinuna na adirumbeng nga madisgrasya ti sikog ti asawa na, gaputa masigurado na aday jayan ti pudpud no nagtawd ken kuana. Intalek na laruden dagiti singin nga anak ni Lolita kini Pedrita. Nagproblema ni Pedrita, gaputa dinan ammo ti aramiden na. Tapno mabiyag pa'y dagiti singin. Kadimatan ipalubos ni Don Esteban, apasuswen ila ni Lolita. Iti may sangal daw, dinteng ni Doña Augusta. Nabangaran ni Pedrita, gaputa kayat na launay amamuan ti baket ti mapaspasamak iti bilya. Ngem binalaagan manen ni Don Esteban. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Di ka agkamali, Pedrita. Nalakalaeng napatayan ni Siak, ti may sana mo tsatsya, nakasken ka, no agkamali ka.
Senyor. Jak kayat na ibaga ni Sika, iti uray anya iti katugangan ni siya. Uwan, senyor. No agdamag ni iso. Makaamon ni Sika no anya ti isungbat mo. Bastawan, ti ibagam kini iso na saan na umno. Uwan, senyor. Makita ni Sika daytoy, Pedrita. Senyor, di mo ituop kanyak dita. Anya ti awag iti daytoy, Pedrita. Ibagaman. Apay nga inalayo dayta nakabitin iti likodan ti rikap. Anya ti awag iti daytoy. Espada, senyor. Muy bien! Naimbag tamo ni Sika. Natirad na armas, pagpatay iti tao. Di mo ituop kanyak, ang mga numasugatag. Ket, kasto na iti pigargar ni Sika, Pedrita. Nerviosa kamet gayam. Bueno. Laglagi pa ni Sika ti amin na imbagak. Ay, Diyos ko. Ang yaman, Diyos ko. Kung naplano patayin na ko ni Don Esteban. Ang yaman na, tati mo intulo. Pagnakmam dayjay ngay naramid na. Pagnakmak, tanyat madi nga inaramid ko. Basta, balag kan kadayjayan. Urayan niya tidamagan ni Doña Agosta, di kagibagbaga. Oh, Ang mga nuagari man ti asim kadagiti singinan. nakakaasid habi nito. Aramidem laeng ti amom apagsayatan da. Aramidem ti amin akabaalam ang mga iwan kadakwada. Kaya't ka makasarita ni Senyorita Lolita. Urayem no kano apalubusan ni Senyor arumwar iti kwartuda. Talaga nga urayak dayta. Ngam no jak mauray. Siya kun ti mga ramid iti pamuspusan. Maasyanak ka talaga kadagiti singin. Maladaga na pailaang ngam agbisindan. Masapol ang makasusuda iti inada. Kita Pedrita. Napasnag ti panagsarsarita da Don Esteban ken Doña Agosta. Anya nga ta kinaulbot ti bagbaga ti amo ta iti katugangan na. May samot ni Doña Agosta. Di na sarungkara na kanayo ni Senyorita Lolita tapno mamuan na ti kasasaad na. Huwag nga rod Sabagay, makumikumatan nga agpapaimas iti biyag na. Agpaspasyar samot langit ti aramiden na. Kanayon ti biyahe na. Awan mo't nga minan ti pakakumikuman na asabali. Tilangan bagbagi na ti pampanunutin na. Tiyan mo na naragsak ka na namay ni Senyorita Lolita. Gaputan na kiasawa iti baknang Apoliti Castilla. Di na amo nga impyerno ti kayarigan ti lubong na. Wen nga rod. Tangam ne. Uray anyat mapaspasamak. Di ka agipulpulong. Bayam ani Lolita ti makaam mo iti dayta. Por favor, mi esposo. Ad-ad nga agkakapsot ti riknak no dito'y hakla ang kwarto. Sa anak ang makalangab iti presko nga angin dito'y. Mi esposa, mi amor. Naglawat asoteya at dalang iti abay ti kwarto.
Dita ti pagpanginan ni Sika. Ado ti agsabsabong na orkidya na impan ni Benito dita. Saan la na orkidya tadda dita, mi amor? Ada rosas, kanda dumapay na agsabong na masetas. Pinabunag ni Siak dagiti agsabong na masetas igi hardin. Napintasan ti may sana paset asotiya. Tanarami din na basit na hardin. Vamos, mi amor. Vamos. Nakadungdong mo kanyak. Ipakita ni Siak. Tinaramid ni Benito di tasotiya. Amok na magustuhan ni Sika. Oh, pasar la vista, mi amor. Muy hermosa. Napresko ti angin ditoy. Ditoy ti pagpariiran ni Sika. Diyos ko, kasano nga ta maalukoy ko. Tapno palubusan na karumwar iti kwarto. Duwan nga aldaw ajak nakita dagiti anak ko. Kumusta da nga tan? Oh, mi amor. Apay na saan nagtagarin ni Sika? Oh, mi amor, por favor, kayat ko ang makita da Rafael kan gringo. Saanan na masapol? Awan pagdanagan ni Sika, ta saan nabaybayan ni Pedrita dagityan. Dito'y laeng ti pagyanan ni Sika. Ni mamang, jak pa'y nakasarita na imbag. Amang ano agawid a jak pa'y makainiliw iti husto. Tiyam mo ni Sika? Saan pa'y nanagawid? Anya ti kayat mo asawan? Nagawidan ni mamang mo, mi amor. Anya matan. Apay nga pagbiit. Nakita naman ti kasasad ni Sika, mi amor. Amo na naragsak kay ti sidong ni Siak. Saan nagsangit ni si Carolita? Tauray anya pa'y tiramidin ni Sika. Saan natipagayatam ti maso? Nagpagiligak iti bagas, senyor. Iso ti araramidok a pagbibiyag dagiti singin. Muy bien. Sige, kasta ti aramidan ni Sika. Ngam, senyor. No diyo kayat nga agsusuda iti inada. Ado mo ti magatang agatas. Nga iso ko matimpla ang maikabil ka dagiti mamadurda. Saanan nakasapulan? Makanayan ay pasuso ni Sika ti aramidam na nagiling na bagas. Senyor. At dapay ibaga ni Sika, Pedrita? Awanen, senyor. Ikagumaaktulaan ng akasarita ni Lolita. At da ibagbaga ni Sika, Pedrita? Kuha, senyor. Awanen, senyor. O sige, tayo nakitaan da Rafael, kan Gringo. Ang mga numabisin damanan. Ay, agyaman at tapimanaw manen ti amo mi. Mapanak di ta kadaklan ti Villa.
Kitaak no kasano ang makasaritak ni Senyorita Lolita. Pedrita, papanam. Benito, imbag ta di nakaikuyog ni Senyor. Oh, apay ngamin. Ikagumaan ta akasarita ni Senyorita Lolita. Amon ta no anya at talaga ti plano da kadagiti singin nga anak da. Ay, delikado, Pedrita. Padasan tala ang akasarita ni Senyorita. Diyak namin amo no ayunan ng ter-aramiden di Senyor. Malangarod, mapantan. Ang ayan dagiti singin. Nakaturog da. Ala, umay kan. Senyorita Lolita. Senyorita. Ni Manang Pedrita. Manang Pedrita! Nakapanawan ni Esteban? Wan, kumusta ka ditan? Talaga ka di adi karumuar di ta kwarto yon? Ti kayat ni Esteban kat dituyak laeng. Kayat ko launay ti rumuar. Ngam, inkandado nan sa maninday tari daw. Wan nga rod. Ngamnoan niya ti kunam, pilitan mi alokatan. Ha? Nakakasindagi di anak mo. Tadida makasuso iti gatas. Pasuswam kumaida. Ha? Wala peso. Dagiti anak ko. Manang Pedrita, ikagumam abirukan ti tulbak day takandado. Ha? Apang birukak ngay. Ang mga nudina na itugot dagiti duplikado ti tulbak. Kita am di talikodan ti pagurasan di tasalas. Kasla kahunday tanga urasan iti diding. Ada pagidulinan iti tulbak di taunag na. Kasta? O sige, kita. Diyos ko. Sapay ko mata makita ni Manang Pedrita ti daddo maatulbak ti kandado. Kaasimot dagiti anak ko. No di da makasuso iti gatas, manipod kanya. Oh, dahito yan bakit? Ado ti tulbak dito'y kahon apagurasan. Darasem, ipadas mo iti kandado. Barang malukatan ta ti kwarto da senyorita. Amay ka rod. Mabitla nga. Ipadas ko amin dagito'y atulbak. Sapay kumatada tulbak na dita. Ay, sus. O anya, nasarakan niyo ti tulbak? Ipadpadas mi dagito'y nakadado atulbak, senyorita. Dahito'y man. Dahita, nalukatanin. Makaruwaran ni senyorita. Dagiti anak ko. Sige, Rafael. Agsusukan, ha? Gringo, madamdamakan tunungan. Agsinublat kayo. Kasta oray ti panagsusunan. Kat day tamat may sa, di pa'y lamang kasuso. Manang, ililimpay laang. Isublat kon to apasusuan no mapasuso kon ni Rafael. Wan. Mala hustunan balong. Oray taadan ni Mamayo. Makasuso kayon. Agpanag kayon nga agsuso. Tama nga no din ton maadaan ni Mamayo iti kundaway kada kayo. Manang Pedrita, nakaturog tan. Wan, napnag daan nagsuso. Ay, kaasi dabat. Naplano kon ti aramidag. Ha? Nasaysaya at laangan amaya dayo dagiti anak ko. Kat asikaswan tinadungo nga agbalin apan nakainada. Ngam ti kastoy amabisinanda. Anya? Nasakit man. Ngam ibturak. Anya ti kayat mo asawan, senyorita? Ipaampon kon dagiti anak ko. Anya? Kasayaatanan. Saan ka di? Mayadayudakan ka. Sana balin. Basta dumakal ang anasayaan.
Tano kastilaan. Agkulayaw ti unag ko na mapanunot ko ti mabalhin apag tungpalan da. Manang Pedrita. Tsak kaya't namatay ti Rafael kan Gringo. Saan mat nga ta mapasamak ti kasta? Kasta ti mapasamak da. Mariknak ka dagiti sa ni Esteban. Kat talaga akayat na amapukaw da Rafael kan Gringo iti imatang na. Iso na lang. Pakayat na aparwaran asaan anay gagaran to ti mapasamak kadakwada. Diyos ko. Well, kaya't naamatay dagito'y singin nga anak ko. Tapno awan piti kainagaw to'y inawag kita. Dito inawag ti patyan na launay anag tawad kan ko na. Isula ang tinapatid kan ko na. Kat, anya nga ro ti aramiden tayo. Kaya't ko akasarita ni mamang. May papaniti na ito'y aplano. Ngam nagawid matadagos. Iso pa nga asim. Paunam to ni Mang Pinito. Tamapan na ibagakan ni mamang kaya't ko akasarita. Umay to. Ito na damanan papanan ni Esteban. Sige, ibagak ka ni Benito dayta. Urayan tayo no kaano manen nga adda papanan ni Senyor, adi makasubli at agos. Isunto tiyo umay ni Senyora Augusta. Darasan nyo ti pumanaw di tano na isarayon ti kandado Mang Benito. Isublimat dagiti tulbak iti nangalaam. Wen, senyorita, naisara akong tikanda daw. Sige, pumanaw kayo ditan. Amangan mo kalata sa mangtot ti asawa. Sige nga rod, senyorita. Diyos ko. Agyaman na. Naaraw ko da Rafael kan Gringo. Uray pagbiit lang. Sapay ko ma. Taadan tupay guntaway amarakop ko manin ita. Aginggat kaano ti panagibtor ni Lolita iti sidong ti asawa na. Gagayem, di liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ribotazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas na disgrasya ti gayem ni Gringo nga anak ti akin kukwa iti rancho apag sansanayan dangag sakay iti kabalyo. Natay da ito'y ket nairamraman ni Gringo a pinalutpot ti otoridad. Madanagan met ni Idita ngem kampante ni Gringo. Kabayatan na naanap met ni Rafael nga agad adal. Naragsakan ni Julia. Gaputamanam naman anay Rafael ti agbalediktoryan iti panagturpos na iti elementarya. Iti met Hacienda Gabriel. Rimmaut manen dagiti bandido iti rancho. Itagagayem. Denggen nyo tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Senyora Augusta, adamot ka ni Senyorita Marisol dito'y balayo. Iso nga, agsubli akon ija Villa. Umayak mat! Ay saan amabali na po? Delikado. Basta! Sumuro ta ki Javilla. Kaya't ko makita ni Papa. Apok, inton maminsan nga altaon ti ipapan mo ijay.
Kaduaan kanto. Manjak! Itadagayat ko! Marisol! Agsubli ka ah! Mabana ki Javilia! Ay, hapo Diyos. Ipakat nanti kinasukir na, senyora. Ala, sarunom nga rudan Petrita. Kita no ada pagluganan nyo, tanarigat na magmag na kayo. Inta na! Pedrita! Ay. Uwan, umayakon. Ala, umayak mo't nga rudan. Datayo atalo ti mapan ijay. Taag subli kamin tumutla at agos kani Marisol. Ay, Diyos ama na nga si makipimpinaltugan ng dagiti polis di Tarancio. Ay. Abong Osip. Luciano, sarsara pa mo ti kanigit nga bagam. Abong napaltugan ha. Imbag ta, naikagumag tinaglipas. Nagatutag iti bandido. Kasano nga dagiti baka? Abong. Sige, ito mo dita kawayan ato daw. Mangalak iti bulbulo nga agas ti sugat. Hey, turong kayo tiwaig da kayo abaka. Hey, madayo kayo itayan dagiti bang takaw kada kayo. Ay, sus, delikado. Saan pa matla nagsardeng ti kanal buong dagiti paltog. Nagpalaod kayo. Ado ti mga agap di tadaya. Iso nagpalaod kayo amin da kayo abaka. Hey! Chantre! Nalaing dagi dyan na bandido iti pinaltugan. Ay, senyor. Duwan na pan nakabagitilentag kinasugatan. Ay, karaman ni Luciano, senyor. Nasugatan ni Luciano? Ay, wen, senyor. Ade paginanaan abalay. Dagiti chantre! Mapestila ko maaminan dagita na bandido. Senyor, awan matante mangagngaw ni ti paltog. Ay, Nasayat man. Kinamat nga tan dagiti otoridad. Weno, napatay da nga tan dagiti karaho. Papa! Oh, iha Mia. Kunada na ado ti bandido iti rancho. Saan ka kumana na panidjay? Iha. Papa, diyak kayat na mapaltugan ka. Diyak kayat. Iha. Amom, no anya ti maarami, di ti mapaltugan. Imbaga ni Abuela Agusta. Iha Mia, saan ko man narombang na nagpilit ni si Kana o may dito'y Villa? Delikado, iha. Kayat ka na makita, Papa. Bueno. Ipatanak pa eh. Di ka pa'y lagpaw bakin ni Shaq kat nadulputak. Di uray man, Papa. Agpaubaak. Agsakayak di tatengad mo. Agtugawan ni Papa. Tiyala ko, bueno. Aday ta, nagtugawan ni Shaq. Agsakayan ni si kay tatengad ko, iha. Agsakaya kon, Papa. Di kakot-kote, ha. Tumakdarakan, Papa. Kumpet ni si kay ti olok. Amangan numatin na ka, iha. Nakadungdungo ni Esteban iti anak da ni Lolita. Talagamat, senyora. Naragragsakpay ko ma. No naawat na idi dagijay singin. No imbilang nalata ko maidaan nagtaod kan kwa na. Nga uray at dadakas nga atap na kan ni Lolita. Sabali ti ugali na, senyora. No puraw ko nana, talaga apurawa. Awan makabalo sing-sing. Kat nagasat ni Marisol nga apok. Isuntulahang dagtawid dito'y nakalawlaw ang asyenda. Sapay ko mataag sublinto da Rafael kan Gringo. Ay, amom Pedrita, malagip ko ti imbilin ko kada hulya kan idita. Anya ay at imbilin mo, senyora. Imbagak asaan da ngay paidam ti rumbeng nga agpaay kadagijay singin. Nga urayan niya ti mapasamak. Isublida dagijay apok
inton naan anayon ti edad da. Kasta? Wan, Pedrita. Ngamne, bakit akon? Saan ko nga tan amaura ino kaano da ita? So ada kay to ti makaiba ka, nutong palen da day jay ngem bilin ko wenno saan. Muy bien, senyora. At damat lagon daway nagsarita tayo. Oray siyak. Maragsakan akmat ang makisango kan ka ita, Esteban. Ngam naragragsakak pa'y kuma. No di mo punasan ti kinapudno, asyak ti mama ni Lolita. Saan ko na inikap da ita na relasyon? Takayo pa lang timbilang ni Shaq na ina. Oh, agyaman akno kasta, iho. Ayanitan, jay balang kantis na muher. Agdendenada ka di, iti ka malala na. Iho. Mamati ka man kan saan. Ibagaklat ta asa na puno na nga atap mo kan ni Lolita. Awan ka malala ti anak ko. Bueno, saan ang nasungbatan ni si Kadye sa lodsod ni Shaq? Saan na may papanidye traidora na muher ti kayat ni Shaq na pagsaritaan ta ita? Ti may papan kini Marisol ti kayat ni Shaq na pagsaritaan ta. Sige. Ita, anya ti maipapan ka ni Marisol, Esteban? Kayat ni Shaq na ibakasyon iti Espanya. Kayat ni Shaq na makita ni Iso dagiti moderno na banag iti sabali na lugar. Takayat ko na agbalin na nasirib, nasiglat, ken pakidayawan ti pamilya Gabriel, ti kakaisona na iha Mia. Maawatan kay ti dayta, Esteban. Ket, kayat ko na umayon to kita iti Villa. Oray 2 na beses iti makalawas. Sige. Ala, ibagam no anyapay dagiti kayat mo. Taiso ti masurot. Ngem, por favor. Jakayat na agsubli dito'y nilulita. Sige. No iso ti kunam, masurot lang ta. Saan ko naparitan? Ti panangandingay ni Sika, no anyaman ti rikriknan. Basta saan na umay dito'y Villa. Nasayaat. Patuloyin gayam ni Don Esteban ti agpa Espanya. Numanamnama nga awanton dagiti aga-agab iti radyo. Mabisinak! Ilutan na kiti naimas sa makan? Ha? Oh, di mo kayat? Kayat ko, si kakit dimot. Darasam nga ron ah! Wan ka di. Palangguad at talaga da ito'y nga upingi. Agtugawak ditoy! Kat orayak titid mo kanak! Darasam! Kumusta ka, Luciano? May garaw kon to'y takyag ko, apaw. Ay, nasayaat Kas jay gayam ti pudpud no amakilaban. Luciano. Kunak no mataya ko ni tinapaltugan ak. Ay, nagdanag ka iti husto. Una, apaw. Ididamo, kaslawan kabuteng ko. Diyak pa ikiti, narikrik na punta na gayaman. Kasta no madamatipan na kilaban mo. No, saan akinaturod ti agarekin ka? Sa lukuban na kamatibuteng. Agpaiso day tapong. Una. Hindi napaturod ko tiriknak. Kaslaawanan ti kabuteng ko. Kat may mesa ti aday ti panunot ko, apaw. Awan sa bali, naditipan nakapagsyatan dagiti bandido. Ay, aguray ka. Un gayam. Diyak pa'y na ibagakin ka. Ti anya, apong? Ada na tiliw da nga espya ijay puro. Nasayat? Asino ka no? Mapantanto kitaan. Lo ka ba alam ti magnan?
Saan ka nung ibaga ti nakatilew ti nagan dyan natilew da nga SP ah. Kasta? Kabalak ti magnapong. Kaya't ko ang makita da dya bandido. Sige, agrubot ang arudon. Ibalas ko tinaramid da kanya. Para manak no asino man da dya natiliw da ijay purok. Ayan ti bandido. Ay, may Kalosiano, inrakad da ditali ko dyan ti balay. Para manak no asino da ita bandido. Tadi mo gayam kaya't amakitak ti rupa ma. Luciano, katamlangan di tain niya bungot dakin kuana, takasaritam, di mo kabilan. Ay, Maminsan pa'y atira. ay sus, naglos duyan. Ita, ikatagtabungot mo, loko. Ha? Babae? Niramuna bandida. Ikikasta nga edad na. Kabalan na pala ti sumurot-surot kadagiti bandido. Hoy! Agmulagat ka, Ramona bandida! Agmulagat ka! Bay amon, Luciano. May sapay at apis! At tisugat ko. Anay ko. Manyangay, katsikanti nasakitan. Anay. Awan nga rupot, daytan ng kabilam to pay lang amin. Dinan marik na Agnakam day talak yan. Agnakam apang. Ni Senyor Esteban, ti makamukin kuanan. Inton madamdama at danton. Ayan, ti balod. Ay, ada iti likod ti balay apaginanaan, Senyor. Dito'y rancho. Ti kayat ni siya, napakaaramidan ti amin. Para ti dayjay na bandida. Ay, Senyor, nasaysaya at saan makita ti kaduan? Saan nakayat ni siya? Naghusga. Tinuasinuladitan na kumon tao, amaoset. Iso, nakaykayat ko na da kayo lang na rancheros ti makaimatag iti maramid. Engem, Senyor. Talaga, di mo mapakawan idinto ta saan mailibak. May sa babae. Tinatiliw dagiti kakabaliros. Kibabae, kilalaki, awan mapili, amaosep. Pareho dayta, tanabatad na bandido. Ada reklamo ni da kayo, amaosep? Ay, awan, Senyor. Muy bien. Luciano! Senyor! Ikaten ni da kayo ti repet dagiti saka ti bandida. Awan, senyor! Ibulos ni da kayo di takasamunan. Ay, waya-waya amat lang, Senyor. No. Asino, tinag ko na mawaya-wayaan day na bandida, ha? Nga nga ti aramidin na aya. Agtignay ni Sikan, Luciano. O karkaran ni Sika, ti bandida. Agya amanak. Gayam, magandok. Agalibtak ka. Di mi amo. Nonya ti plano ti amo mi kan ka. Babayak pa lang. Masyan nga ta kanya. No karkaranen, day na bandida, Luciano. Agya amanak ako. Agya amanak tapilong karkaran nakmatlang. Nagkamali ni Sika. No te amo ni Sika kat nakalibrikan. Anya di kayat masun, apo. Sige! Tumaray ka! Tumaray kan, bandida! Anya ti aramiden ni Don Esteban kini Ramona a bandida. Gagayem,
Di uliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!